Dober dan in seveda dobro jutro še enkrat vsem. Čas je za glasbo, jo že slišite tam iz ozadja? No ja, tudi to jutro in tudi to leto bomo prepevali in igrali. Čeprav januar velja za mesec, ko nas doseže posebne vrste mrtvilo, pa je to pri nas ob morju še naprej kar posebej razigrano in živahno. En del vokalno-glasbene skupine Denis Dantas Kvartet pa je to jutro z nami, zato da skupaj pojemo in igramo v živo. Dobro jutro vsem! Dobro jutro, dober dan. Dobrodošli. Mario, začnemo morda najprej mi s tem, da tale koncert, ki bo zdaj to soboto v Auditoriju Portorož, se običajno dogaja v decembru. Kaj lahko letos pričakujemo? Letos lahko pričakujemo veliko dobre in kvalitetne glasbe, saj smo povabili na koncert velikane glasbe, kot so Oto Pestner, Luciel Nončina, Alja Kubrija in seveda moji prijatelji Denis Dantas, Egon Boštjančič in veliko drugih glasbenikov bo. Denis Dantas prihaja k nam naravnost iz Brazilije, iz izjemno vročega predela, komaj odšteva tole dneve zime, kaj ne? Le parola domanda in italiano e dopo facciamo la traduzione. Come mai si è ritrovata qua in Slovenia e sta cantando per noi, per un pubblico diverso? Bene, io vivo già al confine, no? Italia e Slovenia già 10 anni. Io ho trovato delle bravissime persone, incantata della musica brasiliana. Ho incontrato anche Egon Boštjančič, questo bravo musicista, e abbiamo deciso di portare avanti questa follia meravigliosa che è la musica brasiliana qui, no? A terra di confine. Prevod še našim gledalkam in gledalcem. Denis pravi torej, da tu ob meji, slovensko-italijanski meji, živi že 10 let, da je tu spoznala številne odlične glasbenike, ki so navdušeni nad zvrstmi glasbe, ki so doma v Braziliji in da so se skupaj odločili, da jih ponesejo še naprej tudi v Slovenijo. Kaj ne, Egon? Kako vam kaj uspeva? Trudimo se, ne. Vsi smo zaljubljeni v to muziko in delamo in igramo. Torej, prihaja do prepleta kultur. Kaj ste danes izbrali za nas, nekaj tipičnega? Ja, izbrali smo Antonijo Carlos Jobim, Samba de uma nota só. Torej, zakaj taka odločitev? Bo tako zveni vaš repertoar tudi sicer? Ja, to je skladba, ki jo zelo radi igramo, ki je neka mešanica med sambo in bossanovo, malo bolj hitra in vesela. Midva bova plesala, kaj ne, ampak raje v ozadju, v zaodrju. Ampak najprej še to vam, drage gledalke in gledalce, prvemu, ki nas bo poklical, podarjamo eno vstopnico za sobotni koncert v Auditoriju Portorož ob 20. Podatke seveda pustite v režiji. Medtem bomo mi uživali v glasbi. Tu je naš naslov, kamor lahko tudi letos pridno pišete, mi bomo pa pridno prebirali. Koprčani se od vas poslavljamo za danes, z vami bomo znova seveda prihodnji teden, ko vam bo dobro jutro voščil kolega Matej Sukič. Lep dan še enkrat naprej vsem skupaj in srečno, mi pa že poslušamo brazilske ritme, nam bo malo bolj vroče. Z nami sta Denis Dantas in Egon Boštjančič. Hvala lepa, Mario. Hvala lepa. Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. É quanta gente existe por aí que fala tudo e não diz nada ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada, não sobrou nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, eu vou com
gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Existe por aí que fala tudo e não diz nada ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada, não sobrou nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar pra minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só.